Au ngomong apa? Dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya lintang? Bang Omar. Dari sawah turun ke kali. Dari mana Bang Omar sayang datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Dari mata Bang Omar terus ke hati. Gunung Sindur, pasir-pasirnya kuning. Kojangkung, tanah kuda kojangkung di pasir maya. Bangun tidur kojangkung, pikiran pusing kombi. Kojangkung, kombi. Bang Umang, usaha. Bangun tidur kojangkung kombi, pikir-pikiran pusing ko jejen. Kalau bekas begadang ko jejen, ko jejen. Saya bilang dari semalam. Bang Umang, layang-layang terbang-terbang melayang. Kone Budi, jatuh di kursi di gambar wayang. Layang-layang Bang Utuy terbang melayang. Layang-layang terbang melayang. Jatuh di kursi di gambar wayang Bang Utuy. Aji, ayah. Siapa bilang kuku tidak disayang? Oh Ojan, siang malam terbayang-bayang Ibu RT. Bu RT ada. Siapa bilang tidak disayang? Koyoyo, koko, nyanyi koyoyo. Kokawa, kok iwat kokawa. Siapa bilang tidak disayang koyoyo kok iwan. Kalau siang dan malam bos bajing ada Papi Tekswi. Bos bajing terbayang-bayang. Masih bos bajing Papi Tekswi. Terang bulan terang di Bandung. Masih bos bajing. Pasang pelita di pinggir kali. Terang bulan bos bajing.
Koyoyo nyanyi temennya Pak RT ya. Saya tarik kok uban, putus-putus talinya kok uban. Saya cari-cari kok uban, besan ya, cinke ya. Saya cari-cari kok kempot, empek. Papi uban, papi uban baik hatinya.